Khona njengamanje engathi uNkulunkulu angakhambela evakashele ekubusise ekuphumelele ube lokuthula nozinze empilweni kama pastor ni channel new flick ungasubscribe ungalike kakhulu sicela ube yimember le channel bayi10 abantu abangamamember le channel okusho ukuthi bawu10 abantu abacontribute at least ngo9 njalo ngenyanga ku channel siyacela ukuthi nawe ungene lo mkhankaso kuyosithokozisa kakhulu kuyosikhuthaza futhi kakhulu sibheka la iphupho lika user KT4CGW4WV7M magama lawo shwida kanagama base caphule njengoba kunjalo ku comment section uthi ngithokozani bomkhulu uchaza lophupha kala ulima kodwa uthi uyabuya hawu ubona intabi yaphi ibhidlika hawu madoda uphawu lubi lolo nganza kwethu kuuphawu lubi kakhulu uma uphupha ulima ngoba ngokwesintu lokhu kuvama ukukhomba singathi thina nje uphupha insimo number 1 sithatha nje ngopholo uma uyilima njengoba lusho ukuthi noma lubika ukuthi kungase kubuzelwe ife lemnyama elizodalwa ukushona kwesihlobo noma ukushona komuntu omaziyo futhi osondelene nawe noma singathi thina 2 uma uphupha insimo still uPaul uma uyilima lusho ukuthi kungase kwehla ifu elimnyama elizodalwa isifo esizayo emndenini 3 asivale uma uphupha insimo kungaba uPaul ubumuyilima olingasho ulaka mhlawumbe leyidalwa olingase lehle ngenxa yesikweletu somsamo noma isikhona emsamo esinganakiwe njama besidinga ukuthi ngabe siyasunyela siyanakwa bese futhi siyalungisa kungaze kwehle into ewumonakalo besibheka nje ukulima insimo kuuPaul ubivele so siyathemba uculusekile uphendulekile udabeni lokulima uma uphupha nje ulima ngaba ke insimo ngabe ingadi ngabe uyilima ngogandaganda ngabe uyilima ngefosholo ngabe uyilima ngeinkabi ukulima ngoba ngiwaye ngisho so abanye abantu uzothi hayi mina ngiphe ngiyilima ngeinkabi omunye abethi mina bengilima ngogandaganda hayi mina bengilima ngamadonki omunye athi hayi mina ngiphuphe ngiyilima ngefosholo yabo but after all igama isiza ukulima uphupha uphendula umhlabathi isolo lesisimo esidala ke ukulenta ithalo njengebika isifo ukugubha umhlaba lokugubhe kuphendula amasoil ulima amasoil sasawakhulula ngathi uNkulunkulu akathela umusa sibonga siweni